Patal fatu se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia le radio Samoa mo le nei a Solulu. E te ena Scott Morrison le manatu e whapea e le ia te ia se toa e whaailoa ia i lātou sa rātou ngaruru e whatasi lana ngā yo inga na whaia ma tō whinga sa ia tau avina. O le whailo inga Morrison matustala i de so ua whaailoa ai dea saunoanga ina ua wala aure to tele e anga i ese marino fōlo nei tū mālo o na o le mata upu ua o fiai. Whai mai Morrison o le aia au auna pēi lona whaai tua Cook, ma o le a whaia fo isana whaai unga i se teimi o iluma pē toi momo i le pālota pe le ai. Na whaai loe Morrison o le aia le a ngai i wheuta na inga sa whaia ma le kovana sili o le atunuu i le mata upu lea, paula na wha matalanga sa atadia i le kovana le whautuanga le whainga mālo sa iai na tūra i mai lea taimi, ma whaatino ai lana ngā ruenga e pei o na mana o mia i tūranga whapea. O le kovana sidi sa ia sa inia le whaamaoninga o le whaatangana e whaatautu ai Morrison i tō whinga whaaminstar e pei o na tapisai nei. Ua whaamatala se tina le taimina vaai ai ilana tu stupe se tupe e lua se lau se fulu o le deposit ai o ane le aso na se soo ai ua le ai le lua se lau afe o lana tupe ilana tu stupe. O le tina mai merepone na ia whaamatala i le Channel 7 le mafutianga tele na whengai maia ina wā a fiala na tu stupe i whainga le au so tūla whono i runga o penga ta wha i langi. O lana teu ngā tupe o le olanga atoa ua aveina i le aso e tasi, ma ua whailoa le atina e fia lapata i mai le atunuu i e tautua nā e siaki ma su e i teu ngā tupe ona ua malosi whainga solitūra whono i runga o penga ta wha i langi. O le atina o Donna Brain, le masurona tausanga whamai, na adia ele deposit e lua se rau se fulu i lana tu stupe, ma mawane le telefoni mai le tangata whaimai e whainga nuenga i le whare tupe, ina ia toe whaai le whaafo i ane ia le tupe lea. Pei tai la pe ona tā ua le tina o le aso na se so ai, e le whasiri ane lava i se tusi tupe po o se password, a o le aso na se so ai na vai ai, ua le ai lana lua se la wafe o lana savings. I le mai au whiutana inga ma le bank, ua toe tutongi ane le lua se la wafe i le tina lea, a whamai a ia, e le leile no fusila fia o tangata i nei whainga sori tū la whono po cyber attacks. Wali patele so le SPS le vailua ino le kalesia enelangi Anglican Church i le matau po e whaatatau i le whaipoiponga a i tū pātutusa. Wata ua le Channel 9 ma newspaper le kalesia o seisi kulupu ua whaingo o le Diocese of the Southern Cross wa nga i ese ma ua whae lau iloa aloa ia i Canberra mo e pikopo masuyo le kalesia e te tee i whaipoiponga i tū pātutusa. O le kulupu foula lea o lo o wha ulu i le sa avea ma Archbishop o Sydney o Glenn Davis le wha mai aia o wha poiponga ai tu pātutusa e le o ngatasi ma o ngā tuspa ia. O se tūranga tele le nei wādia e mai le wha tūranga ino le kalesia taru mai le fia tausanga o tuana i atu. Ua se taitaringa le to tele le atunu u whemalanga i le whaalongoina so o suinga e whaia i awala o whemalanga inga lau tele, public transport e pei o trains, o nei mafua mai whesese inga i le vāo tangata whainga ruenga ia au nanga ma le malo. O le so, ua toe ai ai fo i le tumutumu o no fuanga o trains ina ua toe whaia fo i seisi solo te te e le au whainga ruenga mo le ono i tūla le Rail, Train and Bus Union. Whamaila lato whailau tusi Alex Glazens o le te o se vaenga o le mata upu lea o lo o wheuta na iai pēa ma le malo. Ma se i vanga na ua sainia le malo le deed o lato tu whaatasia ma maridi e fo iai o na wha muta lea o ia whainga. O le a wha wau pēa te e pe o na ia tā ua. Whamaile to telo tangata whemalanga i e maise ia tangata whainga ruenga mata mai tia onga ua le lava vai nei whainga te e whai lava i tū i e lua a lo o mawhati ai le atunu whemalanga i le telo le mausuinga i teimi uma e whai ai nei te a ua alanga te tau loa o na whaia se wha te tau o na o lo o a awhi ai le lau telo le atunu i le nei mata upu. Ma le tala muri i alonga, o se teimio le so le a wha mautu wai le tonu o se tasi o mata upo lo tuturi roa le to tele le teminei,
e winga le no fuanga e whaia le grand final o le NRL. Ai na whaia se whamatalanga le Premier o Queenslandi o Anastasia Palaszczuk wa sauni lava Queenslandi e talimalo. O lo feutanga I pea le pulenga o le ta'longa ma New South Wales le mata upule nei ina ua mai ale folfolanga le Premier o New South Wales o le atu ina mai le valu se lau miliona o le fuafuanga mo le whaatu peina o malai ta'alo stadiums mga luenga toe whaale leia. Whai mai Queensland ma le latou Premier e ui o le whae unga le whaatari iai e mo le lakapiliki lava ia a ua nofo sauni lava le latou stete e tali malo. O se taimi o le so le whae roa mai iai le tali le Australian Rugby League Commission i le nei mata upu. Tala na le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo iaso.